بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعض الناس هدانا الله إياهم يعلق على البيت، على الأولاد، على السيارات أشياء منها. نعم. Bismillahirrahmanirrahim. Кейбір адамдар, Аллах Таала бизди жана аларды туура жолго салсын. Кейбір нерселерге, мисалы, үйлөргө, машиналарга же жаш балдарга кейбір нерселерди илип коюшат. يضع مثلا رأس ثور. Мисалы, уйдун мүйүсүн илип коюшат. أو رأس أسد. Же болбосо деген бир арстандын башын илип коёт. أو السمك الحوت. Же болбосо балык илип коюшат. أو يضع أشياء من البحر بعض الأحجار. Же болбосо бир деңизден алып келген кейбір таштарды илип коюшат. أو بعض الأشجار. Же болбосо кейбір бактын түрлөрүн. أو يضع مثلا كف. Же болбосо бир алакан илип коюшат. أو يضع أشياء من الحيوانات مثل بعض العروق أو الأيدي أو شيء من البطن. Же болбосо кейбір жануарлардын кейбір ушу дене мүчөлөрүнөн болгон кейбір тамырын болобу, же болбосо ушундай бир кейбір ичинен болгон бир бөлүктөрдү ушинтип илип коюшат. أو نعل أكرمكم الله قديمة أو إطارات السيارات أو الخرق. Же болбосо кейбір чүпүрөктөрдү илишет, же болбосо эски бут кийимди илип коюшат. Же машинанын дөңгөлөгү жана башка эмне гана болбосун. لماذا تضع هذه الأشياء؟ Эмнеге бул нерселерди илишет, эмнеге коюп коюшат? نقول إذا كان يعتقد أنها هي بذاتها تنفع وتضر من دون الله سبحانه وتعالى هذا شرك أكبر. Эгерде ким ушул нерселерди илгенден кийин ушул нерсе өзү эле Аллахтын тиешеси жок эле өзү эле бир жамандыктан тосот же өзү эле бир пайда берет дей турган болсо, анда бул чоң ширк. وإذا كان يعتقد أنها سبب لدفع العين هذا شرك أصغر لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعلها أسبابا لدفع العين. Ал эми кимде ким жо бул нерсе жөн эле себеп. Аллах Таала ушул аркылуу көз тийүүдөн сактайт дей турган болсо, анда бул кичине ширк болот. Анткени мындай нерсени Аллах Таала себеп кылган эмес. النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه أولاد ولديه دواب ولديه بيت ما وضع شيئا من هذه الأشياء. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам анда деле жаш балдары болгон, анда деле ушул жаныбарлары мине турган жаныбары болгон, жандыгы болгон, ана үйү болгон. Ошонун баарысына тең мындай нерселердин эч бирин дагы илген эмес. إذا لا يمكن أن نضع شيئا من هذه الأشياء على البيوت على السيارات على أولادنا مثلا. Демек бул нерселерден эч бир дагы нерсени ушул үйлөргө, машиналарга же балдарыбызга илген болбойт, уруксат берилбейт.